Perezida wa Nigeria Abdelmajid Tebboune yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutaliyani Antonio Tajani wavuze ko intego y'uko guhura ari ugukomeza ubuhahirane mu by'ubukungu no kurwanya ikibazo cy'abimukira. Ibiro bya PAM byo muri Afurika y'Epfo byatangaje ko bigiye gufunga kubera ikibazo gifitanye isano n'imfashanyo. Isosiyete ikora iby'imiti yo mu Misiri yitwa Eva Pharma irimo gukora umuti uringaniza igipimo cy'isukari mu mubiri ku barwayi ba Diyabete uzwi nka insuline. Uyu muti uzaba uhendutse kandi biteganyijwe ko uzagezwa muri Afurika yose. Mu gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije, abashinzwe kubibungabunga bo muri Kenya barasaba ko hashyirwaho ibice binyurwamo n'inyamaswa bidafite aho bihuriye n'iby'abantu kugira ngo hirindwe ubukana bw'ubushyamirane hagati y'inyamaswa n'abantu. Tokyo James, umunyamideli wo muri Nigeria, yakoresheje imurika nyuma y'imyaka 10 amaze akora iby'imideli. Mu kugendana n'ibigezweho, James yakoreye iri murika mu mujyi wa Lagos, ariko hari n'ababikurikiye kuri internet mu mujyi wa Milan wo mu Butaliyani.